ناوين كس ودفران دليار عمودي جافكاني ريبر يا حسين محمد. إيه برنامجك يجبون نویسا ناوین کس و دفران زمان کردی دا امیل سر چند خالام سکنن پیشی ترجیح ها یان داخواز شخصی ناوین کردی چاواتین نویسین ناوین کسین بیانی ناوین دیروکی و اولی ناوین دفران ناوین گل و زمانان امیل نیشه یکی لسر پاش بندکا ستان یان استانجی ببیشن. ناف لگورا ترجیح خودی خواه یان خودیا خواه قاعده کم یان نویسا نافان اوه کو دوی ناف هر کسی دوی لگور ترجیحاوی و ورا نویسی بو نمونه مروف دکاره ناف چند نویسکاران بده مراد جوان لقمان پولاد حسین محمد نابه ناف وان کسان وکه مراد جوان لقمان پولاد حسين محمد ورا نویسین لگل کو او بهتر لگوری ریبازن گشتی ين زمان كردينه ما في هر كسي هي يعني ما في هر كسي هي كو نافي خواه لگوری داخوازا خواه بنویسن گلک کرد و یکیش بر هنده دکن کو دخوازن نافي وان يل سر ناسنامه ورا نویسین نویسکاری و بر همشی یک جوانه حسين محمد يعني. ام بین سر ناوی کردی ناوین کردان ینگو شپیوین بزمان کردی پیکتین دویل کوری راست نویسیا الفابیا کردی ورن نویسین الفابیا کردی بین نویسین روبین نه روبن هشیار نه هسیار یان هس هیار غزال نه غزال یان گهازال مسعود بارزانی نوک انگلیزی مسعود بارزانه یان جلال طلبانی نوک انگلیزی دیسا جلال طلبانی هشیار زیباری نه هوشیار زیباری یعنی اگر ام وی ببیجن ناوین کردی ینگوش پیوین با کردی پکتین دویل گوری راست نویسیا الفابیا کردی بین نویسین تاویگو اگر او دو تومارین فرمی ین ولاتین وان کسانده بی تایبت مندی الفابیا کردی یان مدیا جهانی لگور راست نویسیا هن زمان دن بین نویسین اگر او یک نل گوری دا خوزا وان يعني هجر نوان خستبه دو تومارو مدیای ده حتبه کرن لینش نچاری یانش نزانی او ناوی وان لگور وان ریپازا حتبه نویسین دوی قاعده این کردی دوی لگوری کردی ورا نویسین ناوین کردی ینج عربی یانج زمان دنجی دوی او لگوری کردی ورا نویسین ناوین کردی ینج عربی یانج زمان دنجی دوی او لگور کردی ورا نویسین محمد نه محمد نه محمد نه محمد احمد نه آهمد نه آهماد نه آهمد ناوین کسین بیانی اگر ناوی کسکی بزمانکی بالفابیا لاتینی به دوی گو ناو لگوری بکار آنینا وی کسی و راست نویسیا زمانی وید کردی دا جوار نویسین وک میناک جورج بوش وک خود مینب ده انگلیزی وک بانگلیزی چاواتی نویسین و وصاب نه جورج بوشا وگو ام دخوینن جاک شیراک نه دیسا تناک جاک شیراک رجب طیب اردوغان تناک رجب طیب اردوغانا لگور خواندنه سلاوو زیزک تناک سلاووی زیزک عبدالله گل تناک نه عبدالله گل ناوین کردی ینج عربی یانج زمان دن دویگو او لگور کردی ورن نویسی يعني وك ما قلت محمد نه محمد أحمد وك ما قلت آنگو اگر ناوی کسکی بزمانکی نب الفابیا لاتینی به هنگیت وی گو ناو لگوری گو تنا بزمان وی لی براست نویسیا کردی وره ترانسکری بکرن
يعني هناك ميناك بدن أنطونو تشيخوف. نوك تركي تشيخوف يعني إنجليزي تشيكوف. آه بيرفيس مشرف. نوك إنجليزي بارفيز مشرف يعني تركي بارفيز مشرف نتشتي وصا يعني. ناوين ديروكي أولي ناوين كسين ديني بيغمبر أولياء وهاويد أوكيدن وديروكي بادشاه قهرمان أفساني وهو هر وكيدن دوی کل کوری کوتنا کردی ورن نویسیم نل کوری زمانه کو تخمین جهاتنا يعني ديسا ما قلت محمد نوك عربي محمد عيسى موسى إبراهيم نا إبراهيم عقوب نا يعقوب سليمان نا سليمان هنكس دخاضن فورما عربي يعني جوان نافان بكاربين اللي أو نرسته شبرقو أو ناف يعني بأصل خواه نا عربي بونه لبرانيا وان عبراني عبري جو يعني بون أفراهام يعقوب شلومه لعرب جي وان لقور زماني خواه بكارتينن لو ما دفيقو كرجي فورما وان يا لقور زماني خواه درجي بكن. ناوين دفران ناوين پارزمین ولات باجار و دفرنگو جبری ود کردی ده تیم بکار آنین دویل کوری کردی ولا نویسی يعني أفغانستان نه أفغانستان هندستان نه إنديا عربستان نه أبستان يونانستان نه غريكستان ألمانيا نه جرمانيا اسطنبول نه اسطنبول بغداد نه بغداد أنقرة نه أنقرة أدنى نه أدنى باريس نه باريس برلين نه برلين همو ناوين دفرين كردستاني بزمان كردي ولقور راست نويسيا كردي دين نويسي ناوين دفرين دور وينغو دو كردي ده حطانا هاب كيم هاتنا بكار آنين وفورمك القور راست نويسيا كردي جيه خو نقرتيه دفل كوري زمان نوان دفران غير نويسي هناك ميناك بوينوس آيرس كيب تاون غوتابورغ ماتريش ناوين جل وزمانان ناوين حمو جل وزمانان دفل كور كوتن وراست نويسيا كردي ورا نويسي آنگو او ناوی وان گلان ناوی وان زمانان ام چواد بیجن دوی ام لگور راست نویسیا کردی لگور کردی بنویسن دو کردی دا وقت دو فرانسی دا او نیشجی گلکی گرنگه و گلک زمان دندجی دو کردی دا و فرانسی دا و گلک زمان دندجی بره واجی انگلیزی و ترکی ناوی گل و زمانان دا حرفا دست بکیجی هورک يعني حرفا دست بکی بچوک تنویسن کردی و گوهن دبینن كردي بتشوك انك كرديا مزن عربي نا عربي انا مزنه شخوا او شوازن دن شاش نا عربي نا عربي جي انجليزي جي بتشوك نا مزن و نا انجليزي جي افجي كلاكي كرنكه تركي دي اي بي تي خواندن ليت كردي دي اي نا اي نا اي نيشه قال سر باش بندكا استان ناوي حمو قل و زمانا دويل كوري گوتن و راست نویسیا کردی ورا نویسین دو کردی ده جارنام بشاشی ناوی هن ولاتان نب بپاشبنده که استان یا استان لیا استان تنویسین تخمینا من افجیش بر باندورا زمان ترکیه دی ساش بر ایا ما انکی ده ترکیه ده دبی ایا که درشتر لیج ایا ما جی کنتره از تخمینا خود بیجمش بر ویسته دمین لی اصل وی پیوه استانه و تاني جبر بسفكرنا قوتني دجه بيويستد بستان عنو كردستان نه كردستان باكستان نه باكستان نه باكستان عربستان نه عربيستان يعني او دريج نابه وناي نفيسن وزا هروها گلستان نه گلستان نه گلستان دارستان نه دارستان گورستان نه گورستان و سپاس نيشيا داوية اگر مروف نكاره يعني نزانه حرفين طيبتين زمانين بياني بنويسه او حرفين سادت كارن جيوان بگرن مثلا غوتابورغ او ناي نويسن ام نزانن تب اويا نورمال ال كردي بنويسه مالاغا او آيا نزانن بنويسن تديسا مالاغا بنويسه Gölcük
تي گولجوک بنویسه. گل تي گل بنویسه. اردوغان تي اردوغان بنویسه. زیزک تي زیزک بنویسه. هر دویم تشکیلن جبیر نکن خالك گرنگ هي لاتينيزا كرنا بيفن عربي. رازي يعني تي رازي ام بكردي دي بيجن رازي تنا نفيس وك راضي يعني جي ديو هي راضي. رمضان تي بنفيس تنا رمضان بنفيسه. السباه تي بنفيسه تنا السباه بنفيسه.